dragi prijatelji, sve zajedno da vas pozdravim. U ime Srpskog kulturnog centra, Kluba Srba Istarske županije, Vijeća Srpske nacionalne manjine Istarske županije i Koordinacije Srba za Istru, koji su, evo, zahvaljujući našim dragim prijateljima iz Beograda, organizatori i priređivači jedne, rekao bih, izuzetne i jedinstvene izložbe na prostoru Istarske županije. Ja neću puno da vas zamaram sa tehničkim podacima, to ću prepustiti autoru postavke, Aleksandri Ninković-Tašić. Ja samo želim da kažem da smo na neki način i počašćeni i od Srpske akademije nauka i umetnosti. Tu je sa nama večeras Dejan Masliković, koji je izaslanik SANU-a i koji su nam odvojili jednu vrednu donaciju knjiga iz fundusa Srpske akademije nauka i umetnosti. Na kraju želim da se zahvalim posebno gradu Puli i Istarskoj županiji koji su pomogli ovu izložbu. Sa nama je tu pročelnica Upravnog odjela za kulturu Jasmina Nina Kamber, pa evo i njoj se zahvaljujem kao predstavniku grada. I da posebno pozdravim našeg oca Gorana Petkovića, koji je uvijek sa nama, a evo i sada ovom prigodom kada zaista imamo jedinstvenu priliku da prisustvujemo otvorenju izložbe Mihajla Pupina. Evo, da ja ne dužim dalje, Aleksandra će nas provesti kroz izložbu i kroz život i delo Mihajla Pupina. Dobroveče, hvala vam puno na divnoj najavi. Dobroveče, mogu samo reći da sam veoma srećna što imam prilike da vama večeras govorim kratko, a da ova izložba će trajati neko vreme i govoriti više od mene, ne o tehničkim detaljima ili o nauci Mihajla Pupina, već o onome što mene i posle decenije bavljenja njegovim nasleđem uvek ostavlja bez daha, podjednako kao i prvog puta kada sam spoznala da je u istoriji nauke po svojim dobrim delima on zaista jedinstven čovek. Kada neko čitav život posveti drugim ljudima, dajući sve što je stekao, napornim naučnim radom, za dobrobit učenika, slepih devojaka, univerziteta, crkve, ratnih siročadi, to je jedna lista koja ima preko 1000 naznaka i 1000 darova. I ja samo to da govorim bilo bi dovoljno reći o Mihajlu Pupinu i zaslužilo bi svu našu pažnju. Kada govorimo o godišnjicama, ova godina okuplja 3 važne stvari: 160 godina od Pupinovog rođenja, 90 godina od kada je dobio Pulitzerovu nagradu za svoju divnu, toplu, motivišuću knjigu Sa pašnjaka do naučenjaka, za koju je predgovor napisao Miloš Crnjanski, i tačno je 100 godina od kada je osnovao svoju prvu veliku humanitarnu fondaciju od ukupno 3 koliko ih je osnovao tokom života. Ako kažem Pupinovu misao da su porazi samo kratka odmorišta za buduće pobede i da čoveka ništa ne čini toliko srećnim kao njegovo pošteno uverenje da je učinio sve što je mogao, ulažući u svoj rad, svoje najbolje sposobnosti, to bi nekako moglo da nas približi za korak bliže. Ali da bismo ga videli još bliže, razmišljala sam šta bih mogla da vam kažem, jer ta priča je toliko velika i toliko mnogostruko zaboravljena, da šta god da kažem malo je. Ali odlučila sam da vam ispričam jednu anegdotu. Ja sam imala sreće da upoznam čoveka i da s njim pokrenem nežno prijateljstvo, koliko je to moguće kad taj gospodin ima skoro 100 godina, čiji je otac bio blizak prijatelj Mihajla Pupina, a jedno od mojih najvećih nagrada u bavljenju Pupinom predstavljali su dugi razgovori sa njim, gde sam ja zapisivala sećanje njegovog oca. I on mi govori da je kao mali, ono što mu je najviše u sećanju bilo je taj put koji je njegov otac organizovao, da stane gde god može da stigne, samo na svako mesto gde je Pupin nešto veliko i značajno ostavio, ne samo od crkava i manastira, nego od institucija, od udruženja, od škola, od gimnazija, i da mu se činilo da on i njegova sestra se nikada neće vratiti kući. Jer oni su jednog dana krenuli, a prošle su nedelje pre nego što su se vratili nazad svojoj kući kod svoje majke, i onda moram opet na ovom mestu da izdvojim i to će, nadam se, približiti Mihajla Pupina vama. Ostalo je zapisano ne od strane jednog čoveka, nego od strane mnogih naučnika, industrijalaca,
Pupinovih prijatelja, da kada bi Mihajlo Pupin u Americi počinjao na svom imanju u Norfolku da govori o svojoj majci, uvek je isticao da on sedeći o svojoj olimpijadi ne može da priča, te je ustajao i počinjao stojeći da govori o njoj. To je to srce i ta velika skromnost jednog od osnivača NASA, predsjednika Njujorške akademije nauka, oca telekomunikacija. Zbog njegovih naučnih doprinosa UNESCO je prihvatio naš zahtev da se njegovo nasleđe uvrsti u baštinu sveta i obeleži. Govorimo o čoveku koji je bio osnivač Udruženja fizičara Amerike i matematičara. Najveći rasadnik Nobelovaca postali su ta njegova udruženja, koji je predavao pred stotinama studenta, a ličnim radom odnegovao 4 Nobelovca. To je samo početak priče o njemu. Srećom, živeo je dugo i srećom, njegov pogled je na naše prostore bio sve vreme okrenut, iako je on živeo u tada i učinio sve što je mogao da unapredi život američkog društva prve polovine 20. veka. Završavam ovu kratku priču o Pupinu, koliko ona može da bude kratka, samo jednom činjenicom da nikad ne zaboravim, pričajući o njemu, jednog dečaka koji je krenuo iz rodnog Idvora u Pančevo, zatim u Prag, a zatim u Ameriku, bez novca, bez znanja engleskog jezika, bez prijatelja, bez bilo kakve imovine ili uticaja. Šarmom je uspeo da osvoji carinu i da uđe u američko društvo i trebalo mu je nepuna decenija da u tom društvu već postigne prve značajne rezultate. Nadam se da ćete imati strpljenja da neke od podataka pročitate. Ja znam da ovi panoi možda nisu dovoljno atraktivni, ali verujte mi, podaci na njima jesu. Hvala vam što ste ovde večeras. Verujte, veoma sam srećna zbog toga i uživajte u postavci. Hvala mojim domaćinima. Ja se zahvaljujem Aleksandri. U nekakvoj odjavi predstavljanja Pupina od strane Aleksandre želim samo još da kažem da svega ovoga ne bi bilo da nema našeg dragog prijatelja Branka Rapina Jankova iz Umaga, koji je inicirao i pokrenuo ovu inicijativu i na neki način je dao tu, ja bih rekao, početnu snagu, početnu energiju da dobijemo Pupina od. Zahvaljujući Aleksandri, zahvaljujući Srpskoj akademiji nauka i umetnosti iz Beograda, mi smo sada vlasnici ove izložbe. Ova izložba je inače u izvornoj postavci na ćirilici. Mi smo je prilagodili latiničnom pismu iz razloga što želimo da širi broj ljudi i građana i Pule i žitelja Istre se upozna sa opusom Mihajla Pupina i mislim da ćemo i 2015. posvetiti Pupinu jer on to zaslužuje. Zamolio bih sada Dejana Maslikovića, predstavnika Srpske akademije nauka i umetnosti, da vas pozdravi. Oni su inače jednu jako vrednu donaciju priredili za našu biblioteku i čitaonicu, pa evo Dejane malo i o tome. Hvala dobro. Evo, Srpska akademija nauka i umetnosti ima bogatu izdavačku delatnost, preko 40 izdanja se objavi svake godine. Ovo nije prva donacija koju je Srpska akademija učinila Srbima koji žive van matice, kulturnim centrima i bibliotekama. Smatramo da je knjiga čuvar znanja, tradicije i kulture i ova donacija, odnosno poklon nekih 70-ak, 80 izdanja Srpske akademije nauke i umetnosti sastoji se iz najvećim delom iz dela naših književnika, srpskih književnika kraja 19. i početka 20. veka, delimično iz zbornika naučnih radova koji se rade u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti, iz istorije, geografije i drugih oblasti. Razlog zašto akademija radi ovakve stvari jeste da Srbi koji žive van matice mogu da ostanu u kontaktu i preko pisma i preko naših značajnih književnika i naučnika u kontaktu sa maticom i da se očuva tradicija i kultura našeg naroda bez obzira gde žive. Hvala. Sada bih zamolio da vam se obrati i otac Goran Petković, naš parok Pulsko-Pirotski. Hvala lijepo Milena, pozdravljam autore zaista ove divne izložbe.
meni sigurno posebne, a evo, pokušat ću par rečenica reći zašto mi je to posebno uopšte i pozdravljam sve naravno prisutne, sve vas. Kroz svoje školovanje, možda evo Aleksandra jednim dijelom naznačila na koji način sam se susreo zaista sa imenom Mihajla Pupina, vjerovatno ne kroz fiziku, ne kroz matematiku, jer toga u bogoslovi nema, ali naravno po njegovom velikom dijelu i činjenju ono što je on ostavio za Srpsku pravoslavnu crkvu i uopšte srpski narod svoj. A evo kratko, samo sigurno to je Aleksandra više od mene zna, ja evo kroz djeliće se toga sjećam i Mihajlo Pupin je inače jedan od najzaslužnijih ljudi zašto postoje Srpska pravoslavna crkva na američkom kontinentu, veliki ktitor manastira Svetog Save u Libertvilu, gdje inače danas postoji između ostalog naši duhovni fakultet Srpske pravoslavne crkve, duhovna seminarija, jeli? I isto tako da ne pričamo, kako kaže, njegovo ktitorstvo u Srbiji, Bosni i Hrvatskoj, vjerovatno gdje god je on bio, tu je i ostavio traga u tom pogledu. Međutim, hoću reći zašto je meni ostalo onako i šta mi je ostalo i šta me asocira mnogo puta na ime Mihajla Pupina kada govorimo o njegovom milosrđu i onome možda po čemu bi se svaki hrišćanin trebao prepoznavati. Kad bi čovjeka pitali šta je to hrišćanin, možda bi evo u liku Mihajla Pupina našli pravog hrišćanina. A to je ona skromnost koju on mnogo puta vjerovatno kroz život odavao, a ja sam zapamtio, otac Savo Jović je dosta izučavao lik i djela Mihajla Pupina, inače jedan sveštenik, teolog, poznat u našoj crkvi, između ostalog zapisao negdje kada je Mihajlo Pupin se vratio u svoj dvor i dobio je telegraf iz Amerike, onda su se čudili kako je moguće da tako nešto prevali toliki put, znate. I onda je došao poštar, valjda nisam baš, ne mogu se dobro sjetiti, Aleksandar to ljepše ispričala, ali evo došao je poštar i kaže nam Mihajlo, kako je to moguće da toliko, ko je to tako čudo izmislio, kaže on. Ma kaže, Amerikanci, znaš, tamo su pametni ljudi, kaže, ti Amerikanci, znate. I baš tako pamet, kaže, baš tako. Pa kaže, jesu pametniji od svih nas ovdje. Od svih nas, kaže, su pametniji. I onda to mi se toliko ostalo urezano u sjećanju, koliko čovjek može neko veliko djelo da napravi, a koliko može skroman u tome biti. A danas, pogotovo, možda je najlakše prepoznati te ljude koji danas velika djela rade, a toliko skromno u njima žive, što je možda mnogo teže nego u Pupinovo vrijeme. Evo, toliko sam, koliko sam se sjetio ovako. Hvala. Aleksandar Nidović, drago mi je. Vi ste Ja sam autorica. Ukratko samo, ja ću za početak da dam jedan lagani uvod. Znači, sa nama je Aleksandra Ninković-Tašić, koja je potpredsjednica obrazovno-istraživačkog društva Mihajlo Pupin iz Beograda i koja je autor i izložbe i postavila izložbu. Jedina osoba koja to može, studirali za kvalifikacije. Dejan Masliković je zastupnik generalnog sekretara Srpske akademije nauka i umjetnosti. Oni su isto participirali u ovoj izložbi.
Inače su nam doneli jedan bogat fundus knjiga da daju našoj biblioteci. A ono što me posebno veseli je da su, znači, posebno za nas priredili izložbu na latiničnom pismu. Znači, izvorno je ćirilično, ali u namjeri da približimo opus i delo Mihajla Pupina široj publici koji su zaboravili ili nisu imali prilike da uče ćirilično pismo. Tako da je izložba sada naše vlasništvo i mi ćemo u suradnji sa njima to da disperziramo po čitavoj Istri. I evo, ja stvarno kažem, juče je baš bilo sjajno, na neki način i emotivno, ali dostojanstveno, ono što je vrlo važno za ime i delo Mihajla Pupina. Pa evo, mislim, to je otprilike u najkraćim crtama, znači, ova naša priča, a mislim da ćemo na tom tragu i nastaviti, jer evo, imat ćemo prilike i sa Srpskom akademijom nauke i umetnosti da sarađujemo i šire, znači ne samo mi kao manjina, nego i sa sveučilišnom knjižnicom u Puli, sa Filozofskim fakultetom, tako da evo, prilika je da na neki način otvorimo te mostove saradnje, prijateljstva, razmene i znanja i iskustva na polju nauke i kulture. Veoma smo srećni zato što posle postoji matična postavka o Pupinu koja je pravljena da se obeleži 160 godina od njegovog rođenja, 90 godina od kada je dobio Pulitzerovu nagradu za svoju autobiografiju, koja inače bila, ja to sinoć nisam rekla, kroz veliki deo 20. veka obavezna lektira u američkim školama i 100 godina od kada je osnovao prvo od 3 velike humanitarne i mecenske fondacije. Baš lijepo. Ona je na proputovanju kroz Srbiju i u 12 što narodnih muzeja, što nekih centara koji su bitni za popularizaciju nauke, ona je živela, ali kao što je Mila rekao, krojena je po meri Istre i to me posebno raduje, zato što on i ima i ličnih veza sa Istrom i jedan deo onih najtežih vremena posle ratnih i njegovog udela svakako je koristio svima u budućoj kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, pa takođe i Istri, ali njegovi odnosi sa Meštrovićem i na listama njegovih darova može se tačno videti put kako je bio širok tih njegovih darivanja, preko 1000 darova, ona su po svim ovim našim zemljama i teritorijama nekako išla kao dobro seme nekih pravih, velikih vrednosti. Ona lijepe ideje koje Prelaze okvire, prostor i sve. Baš to. I mi nekako sad čuvamo i evo, ovo je isto od srca, uspeli smo obeležavajući ne samo u Beogradu, nego u čitavoj Srbiji godinu Pupinovog rođenja da napravimo reizdanje njegove autobiografije u saradnji sa Maticom Srpskom, Eparhijom Šabačkom i Srpskom akademijom nauka i umetnosti. Ja sam bila njen priređivač, nadam se, evo izvolite, da će koristiti i da će biti lep uvod. Ona je imala, ja sam sad pronašla i njen latinični život i nadam se da ćemo praviti reprinte koji će govoriti opet jezicima kojima je ova knjiga govorila i pismima na kojima je već bila štampana. Moram to da kažem, ona je prvo izašla na engleskom jeziku i u narednih par godina prevedene na skoro sve evropske i svetske jezike, čak i japanski. I to ne jedno izdanje, nego više izdanja, nemački, španski, italijanski, francuski, prosto samo zamislite zemlju i imate autobiografiju Mihajla Pupina, pa nekako jedan period tišine i mira, sad ćemo probati, ovo je prvi korak u tom obnavljanju Pupina kao lica, ne samo nauke, nego pravih, dobrih ljudskih vrlina. Ja mislim da je u biti svi smo na neki način i odgovorni da neke ideje koje su možda nekad bile da prenosimo dalje, jer zaista mislim da je to jedno bogatstvo koje nema vremenskih ograničenja. Rok trajanja je neograničen, još sve više i više, jer mislim naša djeca gledam nisu uopće dotakla nekakve vrijednosti koje su možda ovdje spomenuti. To je motivacija naša bila. Evo upravo to što ste rekli, da mladi ljudi
nemaju prilike da crpe dobre izvore na način na koji je to nekada bilo moguće. A svijet je imao mogućnost, a mi ne. Ono čime se Pula zaista može pohvaliti je ta nekakva multietičnost i želja da budemo još više i bolje i naša djeca da budu spremna za jednu Europu koja definitivno uvijek će biti sve više i više multietična. Tako da, ovo su nekakvi mala semena koja mi moramo našoj djeci omogućiti. I sutra dan djeca, ja ne znam, imam 3 djece, ja bih htjela da budu potpuno otvorena srca i spremna učiti u svakom kontekstu i u svakoj prilici. Moraju pijati sve što se može, a pogotovo ovako provjereno. Tako da je kao Pupinovski, potpuno ta misao, Nisam bila na izložbi. ali potpuno je Pupinovska misao, upravo ta potreba za znanjem i otvorenošću. Njega su roditelji u svet poslali o kome nije znao ništa. Naša djeca moraju živjeti u svijetu. Moraju. Prošlo je više od 100 godina, ali neke stvari Vraćamo se, da. Vraćamo Dobro se na iskustvo. nešto. Da, jako lijepo. Inače, Srpska akademija nauka za svaku brigu o nasleđu Mihajla Pupina krovna institucija. On je bio i naš član Srpske akademije i dosta je darivao Srpsku akademiju. I akademija više navrata se oduživala Mihajlu Pupinu kroz razne izložbe, obeležavanja 150 godina, 160 godina i uvijek je ona bila ta koja je inicirala nešto u Srbiji. Ove godine je, nažalost, finansijski neki parametri su presudili da to ipak bude na nekom nivou, na manjem nivou nego što bi trebalo. Ali UNESCO je podržao i stavio na listu svojih proslava godišnjicu Mihajla Pupina, doduše 2015. 100 godina od prvih 7 patenata koje je iz telekomunikacije, koje se vode kao osnov telekomunikacija. Tako da njemu možemo da zahvalimo za mobilne telefone, bežični internet i ostalo. I hvala Bogu da je UNESCO sljedeću godinu omogućio nam da nekako raširimo to polje obeležavanja Pupina, da ne bude samo u jednom trenutku, na jednom ili 2 jubileja, nego da malo to ipak traje, da imamo vremena kao sistem da se... Velika je potreba za ovakvim temama, recimo mi smo i dobar deo Bosne obišli i Crne Gore sa ovom izložbom. I ona je svugdje primljena kao da je to lokalna tema, kao da je to nešto jako bitno za tu zajednicu i da... Prihvaćen. Jeste, apsolutno. I potrebe, znači, ljudi dalje zovu, interesuju se za tu izložbu da dođe da... Ja mislim da bi danas Pupin bio sjajan motivacioni govor, kada se to kaže. Ja sam daže razmišljala kad bi bio u ovom vremenu, jer on je umeo da zažari mase i svoje učenike i da napravi Nobelovce i kad posrnu da im kaže to moja omiljena rečenica, pa ću i ovdje da izgovorim da su porazi samo kratka odmorišta za buduće pobjede. I stvarno, kada mlad čovjek se s njim susretne, on dobije neku snagu, bez obzira kakvi da vetrovi duvaju, da ima snage ako krene u potragu za znanjem, da zaista savlada većinu preprega koje ga čekaju na tom putu. Ima trebalo dosta snage da se odupre, da ga ne uvuku u politiku. Ali zbog toga on ostaje i dalje snažan uzor za široku upotrebu. Evo sada opština Bled i gradonačelnik Bleda dolazi u Beograd, postavljaju nov spomenik Mihajlu Pupinu na Bledu, zato što su na mirovnoj konferenciji posle Velikog rata on izborio da i Bled i delovi Istre i Dalmacije i Banat ostanu u okvirima naše zajedničke buduće države. On je pozvan i proveo je mjesec dana na Pariskoj mirovnoj konferenciji pripremajući se i predao je 2 memoranduma i zaista je brinuo o interesima svih. I američki predsjednik, kad je nastao mali, ali vrlo mali skandal, je povukao svoj potpis sa već nacrtanih mapa i rekao je mi ipak prihvatamo 2 memoranduma koje smo dobili i reorganizovali su. Inače, crtač mapa za američku delegaciju bio je Douglas Johnson, geograf koji je ne samo Pupinov kolega i saradnik, već je bio sekretar Njujorške akademije dok je Pupin bio njen predsjednik. Zaista, rekli bi mi tu u Istri, guštva se slušat, s koliko žara i s tim osmijehom i tako se baš vas se probuta. Hvala. Sa ljubavim. Da, mislim, vas slušam, baš zračite Hvala vam. Da. To je jedno dobro nadahnuće.
to hvala Mihajlu Pupinu na tome, Da. jer to je dokaz da su mu dela živa i danas. I hvala puno domaćinima, evo i ovu priliku da iskoristim, nas su dočekali zaista onako Kako ste zaslužili? izuzetno domaćinski i sve ide tako lako i glatko i Neko realizuje je se. profesionalno, to nije, obišli smo 20-ak nekih mesta, to se retko sreći stvarno. Retko, stvarno. Mislim, oni nisu brojni, ali u to osoblje, oni su stvarno na visokom profesionalnom nivou. Ali ponekad nisu potrebne niti novci neki veliki, samo da se Dobra volja skoordiniramo, i- da sjedno Za rezultat, jest. Biće nam drago da i mi budemo, nadam se, bar blizu takvi domaćini, možda i do rodnog mesta Mihajla Pupina, koje je tu tik u blizini Beograda. I mnogo je lep, posebno u proleći, u leto i jesen, kada je sve puno roda i tako da i tu imamo jedno malo mesto, ali velikih priča, tako da eto, to je most. Biće Poziv. prilike sigurno, da. Evo, ja bih se zahvalio dogradonačelnici na vremenu, na prijemu. Inače, dogradonačelnik je na službenom putu, on je isto upoznan sa ovom izložbom i pretpostavljam i da će Elena i gradonačelnik Boris Miletić doći do našeg centra, obići dok je izložba postavljena. I u nekakvoj odjavi ovog našeg današnjeg prijema ja ću reći da smo mi prve godine od postojanja i aktivnosti Srpskog kulturnog centra uključeni u dve kapitalne kulturne priče u Istri. Znači, u službenom programu smo Pula Film Festivala bili i sad ćemo biti od 4.12. u sajmu knjiga koji ima 20. izdanje i evo ja očekujem da će mi Dejan još poslati knjiga Pupina pa ću ja to imati prilike da izložim tamo i da na neki način produžimo trajanje izložbe. Nama će u prostoru centra doći jedna stripovska priča iz Beograda. Tako da baš ono povećamo Tamo živim, puno Rim, ne možeš proći, a da nema da ne tamo, pa da. Ok, evo, hvala Jelena još jednom. Hvala vama, mi kao predstavnačeni šta smo? Nisam Osigurali sumnjao. vino. Da, evo. Hvala vam Dragi puno. goste. Hvala za goste. Hvala vam puno. Evo, još jedanput hvala što ste nam došli. Mi ćemo se viđati vjerovatno tamo. Evo, još jedanput hvala. Hvala. Svako ko ćemo doći. Bilo mi je drago. Evo, ti si Vi ste tu do kada? Ići ćemo malo do Rovinja, do Briona i tako. A ja ti se javim i ajde idemo za Beograd da napravimo Ali ne turneju. Boris, ja. Ne, Evo sad ja moram.